Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, reka nizere ko muryohewe nibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Reka nongere mbasuhuze mbatere yambu kabisa aho muri mbahe ikaze irambuye muri amakuru yo kuri uyu wa mbere tariki 15 Kamena 2026 ni ku mutekano, politike na diplomasi mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari. Turebera hamwe uko situation imeze, turebera hamwe ibiri kuvugwa muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Duhereye ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo rwahinanye bavandimwe. Umunyarwanda niwe ubivuga neza ati kwa minani rwahiye. Ubwo kwa Tshisekedi mu Urasirazuba bw'urugo rwa Tshisekedi reka tuhite ko ari kwa minani rwahiye. Muti impamvu ni yihe? Njewe ndi kureba ibiri kubera muri teritwari ya Masisi, nareba ibiri kubera muri teritwari ya Warikare, ntibagiwe ibiri mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Amabera akikora ntonsa. Reka nkeke ko uyu mugani mu byukuri usobanuye neza uburyo ibintu bikomeye. No kuvuga ngo ndi kureba uburemere bw'imyiteguro y'urugamba hagati ya M23 muri Kivu ya ruguru muri teritwari ya Masisi ndetse na Warikare. Nareba uburyo Fardc nayo yakaniye ku mirongo y'urugamba, ubwoba bukanyica. Ndababwira uko byifashe mpereye muze kunyemerera mbatungure mpere ku muhanda route nationale 5 no muhanda uturuka mu bice bya Uvira awerekeza mu bice bya Bukavu. Reka mbivuge nanone muri ubu buryo. Route nationale 5 no muhanda uturuka mu bice bya Bukavu bigenzurwa na M23 ugakomeza na za Kamanyola, Katogota werekeza za Ruvungi, Sanje, Kabunambo, Ruberizi aho se werekeza Bwegera werekeza mu bice bya Uvira. Birumvikana ko amakuru agezweho aka kanya ni inkuru y'akamwenyu ku baturage batuye muri ibi bice ndetse mu by'ukuri n'abakoresha uyu muhanda route nationale 5. Amakuru ari gutangazwa aravuga ko wongeye gufungurwa nyuma y'ukwezi kurenga warafunzwe. Uyu muhanda rero wari ingenzi cyane cyangwa se worohereshaga ubuhahirane hagati y'ibyo bice, ariko impungenge zigihari no kwibaza ese ku gice kimwe kigenzurwa n'igisirikare cya Kongo coalition birumvikana ni Fardc, FDNB, wazana FDLR n'abacancuro. Byaba bivuze ko hatazabaho urwikekwe mu by'ukuri nyuma y'uko twagiye tubabwira ko hari abaturage bava mu bice bigenzurwa na M23 bakwerekeza mu bice bya bigenzurwa na Fardc bagafatwa nk'intasi. Reka nze mbabwire inkuru iri guturuka ahangaha, ariko ni inkuru nanone ifite uburyo iteye impungenge mu buryo budasanzwe, naje mbabwireho. Hanyuma Masisi mu nkengero z'umujyi wa Rubaya rwongeye guhinana. Abo ku ruhande rwa coalition ngo ni inkuru nkesha ikinyamakuru actualité.cd itaratangazwa cyangwa se ngo yemezwe na M23 nuko ngo igisirikare cya Fardc na Wazalendo birumvikana ngo bafashije cyangwa se ngo batesheje ubundi kubafasha byari bivuye he, ngo batesheje AFC M23 ibice bigera ku 8 muri iki cyumweru. Reka nze babwire uko byifasha hano muri groupe ya Kibabi, ni muri teritwari ya Masisi, ni muri no Kivu, muri axe za Mufunyi Kibabi. Reka nze babwire mbahunzi yobera uko situation imeze musobanukirwe uko byifashe. Yes, turanyarukira Masisi kandi ibirindiro bya Wazalendo muri Kinyumba na Luibo byagabweho ibitero karabutaka ndetse ngo ni n'ibitero byo mu kirere nk'uko amakuru abishimangira. Ese koko M23 hari gukoresha drone muri izi axe? Ndaje mbabwireho 5 kuri 5 ibijyanye n'ibitero bya drone bikoreshwa cyangwa se bigabwa na M23 muri teritwari ya Warikare, naho byari byavuzweho ku munsi w'ejo ndi tariki 13. Byari byavuzweho rwose ko ibirindiro bya Wazalendo byatewe ibisasu n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone za AFC M23 biri ibuhimba. Reka nse babwire uburyo M23 yahagurukiye kuvuga utumuti urura cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, bakaba bari ikurira nk'uruhinja cyangwa se barira ayo kwarika nyuma y'urugamba rw'imbatura mugabo rukomeje kubahanganisha na M23, ariko bakaba bari gutungurwa n'ibitero karahawutaka. Yes, hanyuma ubwo turarebera hamwe nuko situation imeze nshamake ku makuru yo guturuka cyane muri axe za Buhimba. Hari agace bivugwa ko ituze ryagarutse by'agateganyo muri groupement wa Lowa Yungu muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Era makuru tugiye kuba tuva imuzini muzingo. Mbega munyemerere umwanya wacu munini twibane cyane kuri report ya risasi na majerui. Hanyuma ni munyemerere nze kubabwira ko
yitwa Jacques Kongolo ni umwe mu bajyanama wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano aherutse mu bice bya Kivu y'Amajyepfo akanga abaturage arabandagaza arabwira ati utazashyikira Kinshasa tuzamwica. Uyu rero yari yabeshya abaturage ko mu by'ukuri bakwiye kuba bakwizera umutekano, avuga abatuye Uvira, abatuye Minembwe n'ahandi. Ariko uyu Jacques Kongolo uyu mujyanama wa Tshisekedi ari hagati y'ibirego bikomeye ndetse n'ibanga rikomeje guteza impaka muri Minembwe. Reka nzibabwireho gatanu ku kandi. AFC M23 yongeye gutanga gasopo, yongeye gutanga ubutumwa bukomeye bugenewe FDLR. M23 yahize kuyishushubikanya isaba abanyekongo kwitandukanya nayo mu buryo bukomeye, bitangazwa na guverineri Bahati Musanga Erasto, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23. Ndaje mbabwireho gatanu kuri gatanu. Muri Uganda ishyamba siryeru hagati ya General Muhoozi Kainerugaba ndetse na General ukomeye cyane mu gisirikare cya Uganda ufite amateka ahambaye barafiki. Ndaje mbabwireho gatanu kuri gatanu. Ariko kandi ubwibazo afitanye n'uyu mujenerali Muhoozi yijeje ko bigomba gukemuka vuba cyane abigizemo uruhare rukomeye. Diaspora y'abanyamuryango ba RPF inkotanyi batuye mu Bubiligi bahuriye mu mahugurwa. Ndaje mbabwireho na mahugurwa mu by'ukuri afite kinini asobanuye. Ndaje mbabwireho gatanu kuri gatanu. Hanyuma turerekeza amakuru ari kuvugwa hakurya y'inyanja ngari. Ariko mbere gato ndabanza babwire ko abanyarwanda babiri basoje amasomo ya gisirikare mu Buhinde, ese batahukanye ubuhe bumenyi? Nabyo ndabibabwiraho abanyarwanda ni bande. Reka nzimbabwire. Iran ntiri businye amasezerano yo guhagarika intambara mu gihe Amerika ivuga ko ibintu byageze ku musozo. Bigenze bite? Kera kabaye Ayatollah Ali Khamenei agiye gushyingurwa. Ndabibabwiraho gatanu ku kandi n'uburyo umuhango uteguwe. Hanyuma mbabwire ko aka kanya Amerika yamaganwe bikomeye na Korea ya Ruguru, kuko ngo Amerika yemeye kugurisha misile zo ku rwego rwo hejuru kuri Korea y'Epfo, bikaba byakurura intambara hagati y'ibihugu byombi. Aya namakuru tujye kuvimo zini muzingo, nimwenyemerera mukankandira hasi ni subscribe nyaboneka cyangwa se sabone, ubundi mugakanda like tukabone ko bikunda, mugashyira udutima ndetse na comment aho ngaho muri comment section. Mu by'ukuri turabishima kandi turabyishimira. Hari n'abantu twifuza ko mu by'ukuri buri wese ahangaha dukurikiye wajya wandika izina naho uherereye tukajya tugusuhuza amakuru yacu aba aza kuba akurikiraho tukibera nk'umuryango birumvikana. Yes, nimero 0784483227 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza mu by'ukuri kuduhereza cyangwa se kutugezaho ibitekerezo, ubusesenguzi n'inyunganizi. Ariko kandi wifuza no gutanga ubufasha nabwo turaha kugira ngo tubwakire kandi turyoherwe tunogerwe dusangire tunogewe nibihe. Yes, Uvira uyu muhanda route nationale 5. Reka mbariyo nkuru mperaho. Ni umuhanda uhuza Bukavu na Uvira wongeye gufungurwa ni nyuma y'ukwezi kurenga warafunzwe. Umuhanda route nationale 5 uhuza umujyi wa Uvira na Bukavu wongeye gufungurwa ndetse kuva ku itariki 12 Kamena rwose nejo bundi kwa gatandatu ni kwa gatanu. Biravuga ko wongeye gufungurwa cyane cyane hano muri axe za Ruvungi bya nyuma y'ukwezi n'iminsi 4, ubwo ni iminsi 34. Uyu muhanda warafunzwe n'ubuyobozi bw'intara ngo kubera impamvu z'umutekano. Aho Ruvungi rero aho hari bari bashyize za bariyeri zibuza imodoka kunyura cyangwa se gukora urujya n'uruza. Bikavugwa neza ko rero kuva tariki 12 kwa gatanu urujya n'uruza rwongeye kugaragara. Rwongeye gutangira kugaragara. Imodoka nyinshi zari zimaze ibyumweru byinshi zihagaze cyangwa se ziparitse zashoboye gukomeza urugendo rwazo. Hari imodoka zavaga Bukavu zerekeza Uvira zarahagaritswe zongeye kwerekezayo. Mbega urumva ko ni ibintu bisa nkaho ari byiza cyane. Hanyuma ariko umuhanda ngo wamaze gufungurwa kandi imodoka zamaze no kugenda rwose. Ubwo rero bitangaza ko ngo bizeye ko nibigo bitwara abagenzi biza gusubukura ibikorwa byabyo mu minsi iri imbere. Abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse n'imiryango ya societe civile bemeje ko uyu muhanda wongeye gufungurwa. Nk'uwitwa Andre Byadunia agira ati nyuma y'ukwezi umuhanda route nationale 5 ufunzwe wongeye gufungurwa kuri wa gatanu tariki 12. Umutwe w'abaturage witwa Machozi ya Raia nawo wishimiye iki cyemezo, uvuga ko gufungura uyu muhanda bizafasha abaturage bari barahangayikishijwe n'ifungwa ryawo. Aho vice guverineri wa
Sud Kivu Jean-Jacques Elakano ku ruhande rwa guverinoma yavuze ko ngo ifungwa ry'uyu muhanda ryari ryatewe n'impamvu z'umutekano. Ni umuhanda wa kilometero 125 bira kuva Bukavu rekeza Uvira, ndakubwiza ukuri bigusaba kilometero 125. Kuri ubu ibice byawo bigenzurwa n'abarwanyi ba M23 mu gihe ibindi bigenzurwa na Fardc, ingabo za Congo Fardc ndetse na coalition birumvikana ni FDLR, FDNB, Wazalendo ndetse mu by'ukuri n'abacancuro. M23 yo igenzura gace kava Bukavu unyura ahitwa Nyantende, Nyangezi, Ngomo ugera Kamanyora ndetse na za Katogota. Hanyuma ku ruhande rwa coalition Fardc igenzura gace ka Ruvungi, kuva Ruvungi werekeza Uvira niho Fardc igenzura. Ubwo n'uturezi birumvikana tw'imisozi tugiye dukikije uyu muhanda route nationale 5. Abacuruzi, abagenzi ndetse n'imiryango ya societe civile avuga ko kongera gufungura uyu muhanda ari inkuru nziza cyane kuko bizajya bifasha ubucuruzi n'ingendo muri rusange n'ibikorwa by'ubukungu gukomeza, bigatuma imibereho y'abaturage isubira ku murongo. Ubwo ari kangaha nkibaza ndetse nkagira n'amakenga n'amayobera ngira avuga se bigenze bite? Umuturage azajya afata imodoka ye aturuke muri access igenzurwa na M23 yerekeze atambuke Ruvungi nta kabuza, atambuke Sange, atambuke Kabunamba, atambuke Bwegera. Umuturage azafata reka wenda mbivuge gutya. Umuturage azava Bukavu ave za Nyawera n'urugero yerekeze Uvira gukora ubucuruzi. Ndabikemanga ahangaha muraje mwitega ibintu bikomeye cyane kuko ahangaha ukuntu ikintu kigiye kubaho, hari abaturage bagiye kugenda bafatwa ngo bavuye mu twara M23 bashinzwe gukorana nayo, ndetse n'igisirikare cya Kongo uzajya ubone gitangiye kugenda gikemanga abaturage bari kuva Uvira berekeza mu matwari ya M23. Ubu gufungura uyu muhanda ndabwiza ukuri ntago biba byakozwe mu by'ukuri n'impande zombi zishyamiranye ngo habe habayeho kureba ingaruka byagira, kuko nkeka ko niba hari umuntu wava Uvira yiyoberanyije akaza gutata ibirindiro bya M23 n'ukuntu ibice bigenzurwa na M23 bimerewe cyangwa se bitekanye cyangwa se uko situation imeze, nkeka ko bimenyekanye byaba ngombwa ko hongera kubaho guhagarika izo ngendo. Ariko ubwo rero ni inkuru iri kuvuga ko umuhanda wafunguwe, abaturage bongeye gutambuka, imodoka zongeye kugenda, ariko wenda izi modoka z'amataxi zitwara abagenzi zo ntiziratangira. Ariko mu by'ukuri biratangaje ko wakumva ko umuhanda route nationale 5 uva Bukavu werekeza Uvira wafunguwe, kandi impande zihanganye mu by'ukuri ntago ari umuhanda ugenzurwa n'uruhande rumwe. Buri ruhande rufite igice rugenzura, Fardc ikagira igice igenzura. Nabwiye ko Fardc igenzura agace ka Ruvungi kuva Ruvungi werekeza Uvira, ubwo ni za Kabunambo, za Sanje, Ruberizi, Bwegera werekeza za Kavimvira aha hose. Ariko M23 iragenzura ahangaha usa nk'ugaruka inyuma n'ubundi werekeza ku ruhande rwa Bukavu, ahangaha za Nyantende, Nyangezi, Ngomo, Kamanyora ndetse na za Gatogota. Mumbwire rero ese koko ntiyakwiye gukomeza abaturage bafite impungenge ku mutekano wabo ndetse n'ibyemezo bishaka kuzabafatirwa? Reka mu by'ukuri dukomeze tubihanga amaso. Yes, reka tuve Uvira ndetse mu by'ukuri twerekeze muri teritwari ya Warikare bavandimwe. Umwana ari kurira nyina ntiyumve, reka duhereke babi gato. Mu by'ukuri Masisi, muri teritwari ya Masisi muri no Kivu, muri access za Kibabi, ubundi Kibabi ni groupement buriya nanuzana ni mufunyishanga Kibabi nanga muze kumbwira niba nibuka neza. Ni kuba ngo Kibabi biravuga ko ngo yafashwe na Fardc cy'amakuru actualité PSD nicyo kiri gutangaza. Reka ndebe niba wenda gitangamo facts ndetse no kuri guhari, kuko nagerageje kuganiriza cyangwa se kubaza abakurikiranira hafi iby'aya makuru by'umwihariko bari mu bice bya bazi iminsi beramo hano za Masisi. Ambwira ko ataramenya makuru y'ukuri kuri ibyo biri gutangazwa ko Fardc yaba yambuye M23 ibice bigera ku 8 muri iki cyumweru. Biravugwa ko Kibabi nayo yafashwe na Fardc n'abafatanyije ubwo ni Wazalendo, ngo M23 yatakaje nibura uduce muri iki cyumweru dusoje turimo no mujyi wa Kibabi. Uyu mujyi wa Kibabi ni cyicaro gikuru cya groupement ya Mufunyishanga Mufunyikibabi Mufunyikibabi, yego ni groupement. Ni muri teritwari ya Masisi muri no Kivu.
aho ngo ingabo za Congo Fardc zifatanyije na Wazalendo mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 23 Gicurasi nyuma y'imirwano yabahuje n'abarwanyi ba M23 nkuko amakuru ngo yatanzwe ikinyamakuru Actualité.cd ni ikinyamakuru cyandikira mu kwa guverinoma Kinshasa kibivuga ngo kuva mu ijoro hagati ingabo za leta ya Congo ziyikiwe ngo na Wazalendo ngo zahanganye n'inyeshyamba za AFC M23 muri Kibabi mu gitondo cyo kuwa gatanu burira barwana ngo abarwanyi ba AFC M23 ngo mu by'ukuri nkuko bivugwa hano muri Kibabi baje kuhirukanwa mu gitondo cyo kuri wa gatanu ngo abarwanyi ba AFC M23 ngo basubiye inyuma bava muri Kibabi berekeza mu mujyi w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro wa Rubaya. Byumvikane ko Kibabi na gace kegereye Rubaya ni nk'amarembo ya Rubaya, ndetse kimwe mu birindiro bikomeye by'uyu mutwe bya Kibabi ubu ngo birimo Fardc na Wazalendo. Na makuru ari gutangazwa Kibabi ngo yongereye ku yindi midugudu yari yarafashwe, bavuga ko ngo yari 7 ifitwe n'ingabo za leta ya Congo ngo zambuye M23 mu ntangiro z'iki cyumweru dusoje. Muri yo harimo Katoyi centre, iyi Katoyi barayigamba, baravuga Kinigi, baravuga Nyakigano, baravuga Kawele, baravuga Cugi, Muho ndetse na Bukumbirire ndetse na Gasenyi. Bantu banjye ndagira ngo dukurikirane cyangwa se munyemerere, niyo mpamvu ntangira ubundi mbasaba gukanda subscribe. Ahangaha nibiri gutangazwa n'isirikare cyako nahoze mbona umutaramu wacu ambaza ati ubundi koko nibyo ibyo bice byose ko ari 7 Fardc yabyambuye M23, ariko ndagira mbabwiza ukuri ko nta gihamya cy'uko ari ukuri. Aka kanya mbibabwiye ntya makuru yacu ari imbere ndaza kubabwira ikiza kuba ari mu by'ukuri amakuru nza nkana clarifying uburyo ari ukuri mu buryo mwe cyangwa ubundi. Fardc niba koko tudishira dufashe ndaza kugaruka mbibahamiriza. Ubwo rero bavuga ko Kibabi yafashwe nyuma yuko muri iki cyumweru ngo bari bafashe agace ka centre ya Kinigi, Katoyi, Nyakigano, Kawere, Cugi, Muho, Bukumbirire ndetse na Gasenyi. Ifatwa rero ngo rya Kibabi rigatuma ihuriro rya Fardc na Wazalendo rirushaho kwegera umujyi wa Rubaya, ndetse rero ko rwose Rubaya M23 yahunze iva Kibabi ari naho yinjira. Ubwo rero bishobora gukurura intambara muri Rubaya, bikavuga ko AFC M23 iri kongererayo abarwanyi n'ibikoresho bya gisirikare bihambaye kugira ngo ikomeze kwirwaho no gukumira uwo mujyi wafatwa. Kugeza ubu umubare ngo wabapfuye cyangwa se abakomeretse ndetse n'ibyangiritse muri iyo mirwano ntibiramenyekana. Gusa amakuru bavuga ko ngo aturuka muri ako gace avuga ko ibikorwa byo gushakisha no gukurikirana basigaye bihishe bikomeje mu gihe ingabo za leta nazo ngo zikomeje kwiyongerera imbaraga muri Kibabi. Mana yanjye, ese koko Kibabi yafashwe na Fardc? Aha, yego, reka mbyemere gutyo wenda ndaza ku inkuru rwose ndayisevinga ahantu muze kungaya guhera. Aha nibyo ngibyo biri gutangazwa nabo kurande rwa guverinoma Kinshasa. Muri Masisi rero ibirindiro bya Wazalendo muri Kinyumba ndetse na Luibo, aha naho byagabweho ibitero, ndetse ngo ni ibitero byo mu kirere ni Masisi. Ibirindiro bya Wazalendo na Fardc byo muri Kinyumba ndetse na Luibo byagabweho ibitero byo mu kirere. Ngo nyuma yo gutera ibisasu ku birindiro bya Wazalendo n'ingabo za Congo Fardc Ibuhimba ndetse n'ahitwa Munda muri teritwari ya Warikare, intara y'Kivu y'Amajyaruguru, abarwanyi ba M23 bongeye kugaba ibitero byo mu kirere ku munsi w'ejo. Ibyo bitero ngo byibasiye cyane ibirindiro bya Wazalendo biri mu gace cyangwa se mu duce twa Kinyumba na Luibo duherereye mu homero metero 10 mu majyaruguru ya Nyabyondo mu gace ka Osoba Nyungu, ubwo ari groupement ni muri teritwari ya Masisi. Amakuru ari guturuka ngo ku baturage bo muri ako gace aravuga ko ngabantu batunguwe no kumva urusaku rw'iturika ry'ibisasu biremereye n'ibyoroheje nyuma yuko drone z'abarwanyi ba M23 ngo zari zimaze kuburizamo ibisasu muri ibyo bice byombi. Ngo kugeza ubu hari abayitanywe n'ibyo bisasu cyangwa se n'ibyo bitero n'abakomeretse, ariko umubare ntiwatangajwe cyangwa se nturatangazwa. Umuhanda wa Nyabyondo Mutongo Pinga wahise uhagarikwaho urujya n'uruza
by'igihe gito kubera umutekano muke watewe n'ibyo bitero. Ubwo rero ku munsi w'ejo ku cyumweru nyine tariki 14 ngo ubuzima bwari bwongeye guhagarara amasaha y'igitondo kubera ibyo bitero byari byagabwe kuva ku mugoroba kwa gatandatu hano muri access za Kinyumba na za Luipo. Ubwo rero ngo ntago by'ukuri report bwarinze bwira ituze risa nk'iryagize gute nk'iryagarutse bikavuga ko Buhimba ahangaha muri Walowa yungu kabisa. Imirwano yari yabaye ku munsi wo kwa gatandatu no mu gitondo cyo ku cyumweru ngo bwije ituze ryagarutse. Yego nibyo biri kuvugwa. Hanyuma nanone kandi humvikanye ituze ry'agateganyo mu midugudu ya Luola ndetse na Bubolwa iri muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare nyuma y'imirwano yabaye ku wa gatandatu hagati ya M23 na Wazalendo ifatanyije na Fardc. Ahangaha rero naho ituze ryagarutse Luola ndetse na Bubolwa. Birumvikana ko rero ibintu ari byiza cyane. Amakuru y'umutekano arakomeza avuga ko bamwe mu barwanyi ba AFC M23 nyuma yuko bari bagundaguraniye na Wazalendo muri ibyo bice ngo basubiye inyuma berekeza ahitwa Ihula aho bari bateye baturutse ngo nibo bari baprovotse ibirindiro bya coalition mu gihe abandi abatararekeje Ihula berekeje Imalemo muri chefferie ya Bashali muri teritwari ya Masisi muri ya ruguru. Naho ntibiratangazwa umubare w'abaguye muri ibi bitero cyangwa se muri iyi mirwano, ariko rumvikana ko byari urugamba rw'injyana muntu, byari urugamba rutoroshye naka na gato. Yes, hanyuma reka noneho twerekeze no mu yandi makuru nshuti bavandimwe. Reka twerekeze no mu yandi makuru mbabwire ibyatangajwe na AFC M23. Iri huriro rikomeje kwandika amateka. Ku munsi w'ejo nababwiye ko ni byiza kubarwanya ba M23 kubera ko deja bo batangiye no kugenda bakirigita ifaranga kuko batangiye kugenda bahabwa amafaranga y'umushahara ya buri kwezi, aho umusirikare muto muri M23 azajya ahembwa amadolari 100. Byumvikane ko ni hafi 150 by'amanyarwanda. Ni ibintu byiza cyane. Abarwanyi barabyishima bavuga bati aha niho tugiye guhura noneho igisirikare cya Kongo turaje tucyararike ku buryo bukomeye, turaje duharanira umutekano w'abaturage, turaje tubarindira umutekano mu buryo bunoze. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ihuriro AFC M23 Colonel Bahati Musanga Erasto yahize gushushubikana cyangwa se reka mbivuga gutya muri ubu buryo nk'urwego akuriye AFC M23 yahize birumvikana cyangwa se nk'urwego abereyemo afitemo inshingano kuko ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23. Ubu noneho Bahati Musanga Erasto yaje agaragaza ko biteguye kwirukana umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu bice rigenzura bakayigeza muri Warikare. Asaba abaturage kwitandukanya n'uyu mutwe washinzwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibi yabigurutseho ubwo yaganiraga n'abaturage impati muri teritwari ya Masisi muri groupement ya Bashali de Mokoto, abereka ko rwose abana babo bari kwifatanya na FDLR badakwiriye kuba bari kwifatanya nayo. Ati turi kubasaba mwababyeyi mwe muri hano barumuna bacu bari hano muduhamagarire abo basore bari hariya hepfo mashyamba kwitandukanya na FDLR. Yakomeje agira ati ziriya FDLR bari kugendana n'abanyarwanda ntabwo ari abanyekongo, bazagendana nabo kugeza ryari. Ati twebwe turabanyekongo ntaho ingabo zacu zizajya. Yakomeje agaragaza ko bagiye guhangana na FDLR bakayirukana, bityo abanyekongo bari kumwe nayo ngo bakwiye kwitandukanya nayo. Ati ubu tugiye kubakurikirana tubambutse uyu mugezi, tubambutse Warikare nanone. Ati none aba basore bacu barumuna bacu bakurikiye ati niki bakurikiye ati bakuriye inyati ikivuye. Ati barashobora ubuzima bwo kujya muri za Warikare. Ati turi kubasaba mwababyeyi mwe muri hano barumuna bacu bari hano muduhamagarire abo basore bari hariya hepfo mashyamba kwitandukanya na FDLR. Yakomeje agaragaza ko bagiye guhangana na FDLR bakanayirukana rwose aho iri hose, bityo ko abanyekongo bari kumwe nayo bakwiye kwitandukanya nayo. Colonel Bahati Musanga Erasto guverineri wa Kivu ya ruguru ku ruhande rwa M23 yavuze ko mu by'ukuri abari kumwe na FDLR yabafashe bugwate kandi bariho nk'imfungwa, bityo nk'abaturage ngo bari bakwiye gusaba abana babo kurekera kwirukanka inyuma y'intera hamwe. Ati turi guhamagarira bariya basore ngo mu by'ukuri batandukane n'intera hamwe zasize zimenywe amaraso iwabo mu Rwanda. Ati ntabwo zigomba kugira bene wacu abavandimwe bacu ingwate. Yagaragaje ko abasore nibemera kuva muri FDLR bakerekeza i
bazerekeza irumangabo bagatozwa agaciro ko kurinda igihugu n'abaturage. Byashimangiwe kandi na Colonel John Imaninzenze wavuze ko biteguye kwakira abanyekongo bari muri FDLR cyangwa se muri Nyatura. Uyu John Imaninzenze akaba ari umwe mu bakuriye ubutasi muri AFC 23 uherutse no gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John Imaninzenze we yagize ati mureke gutega igikanu ngo baze babateme, baze babanyage ibyo mufite. Abasore baze dufatanye, abari hano, abari mu mashyamba, mubwire ko tubiteguye, ntacyo tuzabatwara, tuzakorana nabo, tuzabigisha uburyo abaturage barindwa. Yijeje abaturage ko bazabarindira umutekano n'imitungo yabo, imirima yabo, kandi ko ngo nta musirikare wa M23 wemerewe gutunga urutoki imitungo y'abaturage. Ati azaba atari uwacu, azaba ari uwa shitani, tuzamujyana kwa shitani, izi ngabo zijya zibambura zirabakubita se. Abaturage bati oya. Ati murazishimiye? Bati yego. Ati niba muzishimiye ni ukuzifasha kuziha amakuru kugira ngo tubashe kubarinda neza. Yes, FDLR uyu ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe ex-FARC bahoze mu butegetsi bwa Habyarimana, biganjemo abahungiye mu burasirazuba bwa Zaire yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva aba bantu bahunga bahora barota gusubira mu Rwanda binyuze mu ntambara, bagakora ubutegetsi bagerageje kenshi gutera u Rwanda baturutse mu mashyamba yo muri Kongo, ntibyabahiriye ariko n'ubu ntibarava kwizima. Hanyuma kandi ku rundi ruhande hari abarwanyi ba FDLR babonye ko intego bihaye batazayigeraho nyuma y'ibitero byahitanye bamwe mu bari abayobozi babo, ariko abandi nka perezida wayo Lieutenant General Victoire Byiringiro barahiye ko ngo mu by'ukuri badateze gutaha ku neza. Abayobozi ba FDLR babonye ko iyobokamana ari imwe mu maturufu azabafasha kugumana ubutegetsi, cyane cyane urubyiruko. Bashyizeho amatsinda y'abahanuzi ngo abizeza mu by'ukuri bitangaza, kanabasobanurira ko urugamba rwabo rushyigikiwe n'Imana, kandi ko ngo bazajya ku butegetsi rwose bw'u Rwanda ngo bazicaza amabuno muri village Rugwiro, niko bigamba. Hanyuma kandi ingengabitekerezo yabo ubundi ni yombi, kuko bamaze no kwikwirakwiza mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ingengabitekerezo ya jenoside, kibindi intwari ikomeye ya FDLR. Abayobozi bayo rero bigisha abakiri bato ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi kandi ko ari abantu babi cyane. Ibyo bigatuma bakura banga igihugu, nubwo benshi bidatinda cyangwa se badatinda kubona ukuri bagataha. Hanyuma rero mu by'ukuri ntibigarukiraho, kuko umurwanyi wa FDLR yumva ko ubundi ngo aramutse ahuye n'umuntu utuye mu Rwanda abagomba kumugirira nabi cyangwa se akamwica, nk'uko byagenze mu Kwakira mwaka 2019 ubwo Rudurunana yateraga Musanze ikisha abaturage 14 murabyibuka. Ubwo rero abayobozi ba FDLR n'abashyigikiye bose bumva ko ngo mu by'ukuri batageze ku mugambi wabo kurimbura abatutsi bose, barutaga ko mu by'ukuri nta mututsi ugomba gusigara mu Rwanda. Barota ko rero baramutse bageze mu Rwanda n'ubundi basubiramo jenoside yabapfubanye umwaka w'1994. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru rero ku ruhande rwa AFC M23 mu by'ukuri yongeye gusaba abaturage kwitandukanya n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR, agira ati nyaboneka ni dufatanye guharanira amahoro n'umutekano no kubaho mu buryo mu by'ukuri bunoze, tudashingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Yahize gushushubikanya FDLR bakayigeza mu bice bya Warikare. Murumva ko bitoroshye na gato. Yes, hanyuma uyu we yitwa Jacques Kongolo. Uyu ni umwambari wa Tshisekedi Somambike we, inshuti y'amagara rwose, intumwa yidasanzwe mu by'umutekano, hajya mutuma mu bice bitandukanye bya Sud Kivu. Ejo twabigarutseho uruzinduko agereye mu bice bya Fizi. Mwarabyumvise, mwarabibonye uburyo Jacques Kongolo n'ijambo rye rwose yagejeje ku baturage batuye muri biriya bice byo mu Minembwe n'ahandi. Kongo bigaragara ko abaturage bagambanira igihugu bagashyigikira umwanzi ari we AFC 23. Muze kwibuka ko ibyo bintu yabibwiraga abaturage bo mu Minembwe, abanyamulenge ahanini bicwa uko bwije nuko bukeye, bicwa urusorongo, bakaba barwanirwa na twirwanaho niyo M23. Bivugwa ko ngo kwishyigikira ariko gushyigikira umwanzi. Noneho nkaho bidahagije nko kubwira ko n'ubundi bagomba kwicwa nta kabuza, icyo yakoze yabwiye ko nguzongera kugaragaraho gushyigikira AFC M23 we yita umwanzi, wowe ngazahita yicwa nta kindi azakorerwa. Nk'abantu mwe murumva ubuzima bw'abaturage akaga burimo, ntago tuvuze ku bitero bagabwaho uko bwije nuko bukeye. Ubwo rero icyo nashaka kubabwira
nuko ngo mu gihe mu by'ukuri murasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba isibanuro ry'imirwano, amacakubiri n'ibibazo bya politike bimaze imyaka myinshi, amazina mashya akomeje kwinjira mu ruhando rw'abafata ibyemezo no mu biganiro by'umutekano. Muri ayo mazina harimo Jacques Kongolo cyangwa se Kongolo bigira umwami, n'umwe mu bajyanama ba Perezida Tshisekedi. Uyu maze igihe agaragazwa nk'umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye mu bikorwa byo gushaka amahoro no gukemura ikibazo cya Minembwe. Nyamara uko izina rye rikomeje kwamamara cyane, ni nako rikomeje kuzamura impaka n'ibibazo bikomeye mu nzego za politike, igisirikare ndetse no mu baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Minembwe Capital News dukesha inkuru mu by'ukuri yakoze iyi nkuru ngo ishingiye ku makuru ndetse ngo n'inyandiko byakurikiranyijwe cyangwa se byakwirakwijwe i Kinshasa tariki 13 Kamena, bikubiyemo ibirego, ibitekerezo n'amakuru yatanzwe n'abatavuga rumwe n'uyu mujyanama wa Perezida Jacques Kongolo. Ni inkuru igaragaza ibibazo byinshi bibazwa ku myirondoro ye cyangwa se ku mwirondoro we, ku myitwarire ye ya politike ndetse ngo no ku ruhare yaba afite mu bibazo by'umutekano bikomeje kugaragara muri Minembwe, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Kimwe mu bibazo bikomeje kugarukwaho ni icyerekezo cyangwa se yego ubundi ahanini ni inkomoka ahubwo n'ubwene igihugu bw'uyu Jacques Kongolo bigira umwami. Iri zina bigira umwami muraryumva neza. Uyu mugabo yigaragazaga cyangwa se ngo yigaragaza nk'umunyekongo mu bwoko bw'abanyamulenge, gusa bamwe mu bamunenga bavuga ko afite indangamuntu y'u Rwanda. Ibintu bwabyo bidafatwa nk'ikibazo gikomeye kuko hari abanyamulenge benshi babaye mu Rwanda igihe kirekire bagahabwa ibyangombwa by'aho batuye. Icyakora impaka zishingiye cyane ku makuru agaragara ku ndangamuntu ye y'u Rwanda, aho bivugwa ko yavukiye i Kayonza ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu mwaka w'1984. Mumbwire ubwo afite imyaka ingahe? Uyu Kongolo yavutse mu mwaka w'1984 avukira mu karere ka Kayonza. Abamunenga rero bavuga ko ibi bidahuye n'amakuru asanzwe azwi ku mateka y'abanyamulenge benshi bakomoka muri Minembwe, Bijombo cyangwa se hariya mu Bibagobogo. Hanyuma ngo nta bimenyetso byigenga cyangwa se navuga ko byakurikiranywe bitanga ibisobanuro cyangwa se ibisobanuro byatanzwe na Jacques Kongolo ubwe byigeze bisubiza mu buryo burambuye ibi bibazo bikomeje kuzamurwa. Gusa ikindi gice cy'iyi nkuru kibanda cyane ku butumwa butandukanye Kongolo bigira umwami yagiye yashyira ku rubuga rwa X Twitter mbere yo kwinjira mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Kongo. Abanditse nkuru kandi bakavuga ko hagati ya 2020 na 2022 Jacques Kongolo yagiye atangaza ubutumwa bushinja Fardc n'inzego za leta ya Kongo ibikorwa yagereranyaga na jenoside ikorerwa abanyamulenge muri Minembwe. Mu kwa gatandatu mwaka 2020 yanditse ubutumwa bushinja Fardc gukora ibikorwa yise jenoside imbere ya MONUSCO. Byagarutsweho nabyo byaributswe, baravuga tubundi uyu muntu akwiye kuba ari mu matwi ya Tshisekedi amwongorera, amubwira ati dore cyakorwa niki. Muri 2022 yasabye ubutegetsi bwa Joe Biden gushyira igitutu kuri Perezida Tshisekedi kugira ngo aganire n'umutwe wa twirwaneho. Murabyumva neza. Hanyuma ibi byaje gukurikirwa n'ubundi butumwa bwakomeje guteza impaka, harimo ubwavugaga ko uburasirazuba bwa Kongo bukwiye kwigenga ndetse n'ubwasabaga ko ubutegetsi bwa gisivile busimbuzwa bwa gisirikare. Abamunenga rero bavuga ko ayo magambo adahuye n'umwanya akomeje guhabwa mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Ku rundi ruhande ngo nta rwego rwa leta rwigeze rutangaza ko ayo magambo yaba yaratumye hakorwa iperereza cyangwa se ngo hagire icyo abazwa cyangwa se yibazwaho. Gusa inyandiko ikomeza ivuga ko cyangwa se ivuga ku byabereye mu Bibagobogo, aho Jacques Kongolo bigira umwami na General Yakutumba William bahuriye mu gikorwa cyiswe ngo cyo gushaka amahoro. Yewe nk'uko iyo nyandiko yabivugaga Kongolo yabwiye abaturage ko umutekano wagarutse kandi ko abanyamulenge bashobora kongera kugenda mu bwisanzure berekeza Ibaraka berekeza Uvira n'ahandi. Nyuma y'ayo magambo General Yakutumba ngo mu by'ukuri icyo yakoze mu by'ukuri yahise ayanyomoza ku mugaragaro, avuga ko umutekano utaragaruka bitaragera mu buryo ariko ngo nta munyamulenge wemerewe kujya mu biri ibyo bice. Inyandiko ikavuga ko nyuma y'icyo gikorwa umubano hagati y'abo bagabo bombi ushobora kuba warangiritse bikomeye. Hashize ibyumweru rero bike indege zitagira abapilote zizwi nka drone za kamikaze CH-4 n'izindi zitandukanye
zigabye igitero kuri William Yakutumba Umikenke cyahitanye umwe mu barinzi be. Yakutumba arakomereka bikomeye ariko ntiyapfa, n'ubu ngubu aracyavurwa. Rero ni byinshi twavuga, gusa banditse inyandiko kandi bakavuga ko bamwe mu barwanyi ba Mayimayi Makeka mu by'ukuri baba Mayimayi ni Mayimayi ni nyeshariya, gusa bakeka ko ngo Kongolo yaba afite uruhare muri icyo gitero, ariko kugeza ubu nta gihamya cy'ukuri kiragaragazwa, ndetse nta n'iperereza ryemewe n'inzego za leta rirashyigikira ayo makuru cyangwa se ngo ribe ryayahamya. Yes, ngayo nguko rero munyemerere ari kuvugwa ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo mbe nyasoreje aha. Reka mpite mbabwira ko reka mbabwire kuri iyi nkuru ivuga ko ni Suriyetona Fils Nikiza ndetse na Suriyetona Eli Ndagijimana bari mu banyeshuri basoje amasomo yabo ya gisirikare bari amaze igihe bahabwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Umuhango wo gusoza aya masomo mu ishuri rya gisirikare ry'Ubuhinde riri mu gace ka Dehradun wabaye kuwa gatandatu tariki 13 uyoborwa na perezida w'iki gihugu ariwe Drupadi Murmu. Uretse Abahinde, iri shuri ryarangijemo Abanyarwanda babiri, Suriyetona Fils Nikiza ndetse na Suriyetona Elik Ndagijimana. Ambasade y'u Rwanda mu Buhinde yatangaje ko uko ari babiri biyemeje gushyira imbere indangagaciro za RGF bagakorana akazi kabo, imyitwarire myiza, ubunyangamugayo no gukora cyane. Perezida Drupadi Murmu w'Ubuhinde yibukije abarangije amasomo yabo ko abarinzi b'ubusugire, ubumwe n'ubunyangamugayo bw'ibihugu byabo. Mu by'ukuri rero yakomeje ababwira ko bakwiriye kujya bazirikana ko inshingano bafite ziza imbere y'ibindi byose. Ni ishuri rya Indian Military Academy cyangwa se IMA, ni rimwe mu ya gisirikare akomeye cyane mu Buhinde, ryashinzwe mu mwaka w'1932, rifite ubushobozi bwo kwigisha no gutoza abasirikare 1650 icyarimwe. Imyitozo itangirwa muri iri shuri imara hagati y'amezi 3 ndetse n'amezi 16. Yes, mu yandi makuru afite ahahuriye n'u Rwanda, reka mbabwire ko abanyamuryango ba FPR Inkotanyi batuye mu Bubiligi bahuriye mu mahugurwa yo kubafasha gukomeza gushyira mu bikorwa neza imigabo n'imigambi y'uyu muryango. Aya mahugurwa rero yabaye ku 13 Kamena, yaragenewe abayobozi abakadre b'umuryango FPR Inkotanyi mu nzego zitandukanye, baganirizwa ku ngingo ijyanye n'imigabo n'imigambi by'umuryango, hibandwa cyane ku nkingi 9 mu zigize gahunda n'icyerekezo bya FPR Inkotanyi. Rero mu by'ukuri iki kiganiro cyatanzwe na Theoneste Karinamaryo, umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga mu bunyamabanga bukuru bwa FPR Inkotanyi, cyatanzwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu kiganiro cyatanzwe na Kanangire Christian, umuyobozi ushinzwe imibanire n'amahanga n'abanyarwanda baba mu mahanga mu bunyamabanga bukuru bwa FPR Inkotanyi, yagarutse ku bubanyi n'amahanga yibanda ku ruhare rw'umunyamuryango mu gushyigikira ububanyi n'amahanga. Aya mahugurwa yarayobowe na Jacques Abi Habimana, uyobora abanyamuryango ba FPR Inkotanyi batuye, bakorera cyangwa se biga mu Bubiligi. Igice cya kabiri cyaranzwe n'ibiganiro mu matsinda, aho bihaye umukoro wo kuganira no gutanga ibitekerezo bibaza icyo bakora ngo bafashanye guteza imbere umuryango bahereye aho batuye cyangwa aho bakorera. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda naho amakuru ari guturukayo arakomeye cyane, ngo ishyamba si ryeru hagati ya General Muhoozi Kainerugaba n'umwana wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba mu by'ukuri umujyanama wa Perezida Museveni mu by'umutekano, akaba n'umugaba w'ingabo za Uganda UPDF cyangwa se Uganda People Defense Force. Yes, Muhoozi Kainerugaba rero hagati ye na General Frank Malimungu Gashumba ngo umwana si mwiza. General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko Frank Malimungu Gashumba agiye kwita ubuyobozi bwa PLU abereye umuyobozi bitewe n'amagambo aherutse gutangaza mu by'ukuri ku mutwe witwaje intwaro wa M23. General Kainerugaba abinyuje kuri X yavuze ko Gashumba usanzwe ari vice president wa PLU mu gice cya Uganda yo hagati
agomba ngo kwitaba komite nkuru ya PLU kugira ngo asobanure ku magambo mu by'ukuri aherutse gutangaza kuri M23. Yanditse ati umuvandimwe wanjye Frank Gashumba azitaba komite nkuru ya PLU kugira ngo tuganire ku byo gutangiza M23 muri Uganda. Gashumba mu minsi ishize yumvikanye mu ruhame avuga ko mu gihe ikibazo cy'abanyarwanda muri Uganda kumvikana hisunzwe itegeko nshinga rya Uganda, mu by'ukuri ngo hazibazwa andi mahitamo arimo gutangiza M23 muri Uganda. Abasesenguzi ba politike muri Uganda bagarutse ku magambo ye bavuga ko iyi mvugo ye ikarishye kandi ko ikwiriye guhabwa uburemere ikwiriye. Yes, hanyuma reka mbabwire ko mu by'ukuri igihe ni ngo twambuke hakurya y'inyanja ngari, ariko naho ntago tuwatinda kuko turakubita tubangura. Amerika iravuga ko iby'intambara hagati yayo na Irani bishobora kuba bigiye ku musozo kubera ko ngo ibiganiro maze iminsi byiga ku gahenge ngo byatanze umusaruro, ariko Irani yo iragarutse iti ntago turi businye. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Pakistan batangaje ko bagiye gushyira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara na Irani, ndetse bavuga rwose Irani ko itari yemeza neza ko iri buze kuyasinya kubera ko muri iki gihugu bakomeje kuyamagana. Byabaye birebire cyane rero. Hanyuma ibi babitangaje nyuma y'ubutumwa Perezida Trump yashyize ku rubuga nkoranyambaga, aho yavuze ko amasezerano yo guhagarika intambara na Irani azasinywa ku cyumweru, yari businywe ku cyumweru tariki 14 Kamena, kandi ko ngaza gukurikiranwa cyangwa se azakurikirwa no gufungura inzara ya Hormuz ku bantu bose. Muze kumbwira ese ayo masezerano yasinywe hanyuma inzara ya Hormuz yafunguwe? Yego, yari yabitangaje nyuma y'uko Minisitiri w'intebe wa Pakistan yitwa Shehbaz Sharif yari yavuze ko iki cyumweru ku munsi wo ku cyumweru nyine ku munsi w'ejo Amerika na Irani byari bisinye amasezerano agombaga kwibanda cyane ku guhagarika intambara imaze iminsi mu by'ukuri ihanganisha ibihugu byombi, bigakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ndetse ko rwose ibindi biganiro bizakurikiraho nyuma. Ntabwo Irani yigize yemeza ko yiza gusinya amasezerano. Ubwo wenda amakuru yacu ari imbere turaza kubabwira ubwiro bw'ibyabaye nyuma y'uko Amerika yatangaje ko hari biza gukorwa ku munsi wo ku cyumweru, bukira mu by'ukuri nta gitangajwe. Hanyuma mu yandi makuru yitwa Ayatollah Ali Khamenei, ubwo murabizi ko ibihugu byombi birashyamiranye birumvikana kuva mu mpera za Gashyantare uyu mwaka. Iyi ntambara yasize ihitanye umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei wa Iran. Ubuyobozi bwa Iran rero bwatangaje ko igihe uwahoze ari umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei wishwe mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel azashyingurwa. Amakuru yatangajwe na Reuters dukesha inkuru avuga ko ikiriyo cye kizatangira ku ya 4 Nyakanga uyu mwaka, akazakingurwa ku ya 9 Nyakanga. Biteganyijwe ko ibikorwa mu by'ukuri ibikorwa by'ikiriyo bizatangirira mu mujyi wa Tehran, birangirire ashyingurwe ku ivuko mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'umujyi wa Mashhad. Khamenei yishwe ku munsi wa mbere w'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Iran byari tariki 28 Gashyantare. Uyu muhango wari ufite imyaka 86, yaramaze imyaka 36. Uyu mugabo yari afite imyaka 86, aho mu by'ukuri yaramaze imyaka 36 ayobora Iran. Nubwo amategeko y'idini ya Islam ateganya ko umuntu wapfuye ahita ashyingurwa bitarenze amasaha 28, irenga ayobora riremewe mu gihe cy'intambara, ari nabyo byabaye kuri uyu Ayatollah Ali Khamenei. Ku butegetsi bwe Khamenei yubatse Iran nk'igihugu gikomeye gihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhungu wa Khamenei w'imyaka 56 witwa Khamenei Motijaba niwe wahise asimbura se nk'umuyobozi w'ikirenga. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru y'iburi gitondo cyo kuwa mbere tariki 15 Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibako Media TV. Turakomeza kubana.